Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumva ibiganiro n'amakuru byacu muherereye ijya n'ino ku migabane igiye itandukanye, abaherereye muri Afurika ndetse n'abaherereye mu gihugu cacu cyiza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Tugarukanye amakuru akomeye cyane nk'uko tuba twabibasezeranyije kubagezaho amakuru ari update, dore ko iyi ariyo mbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baba baherereye ijya n'ino mu bice bigiye bitandukanye kugira bakusanye amakuru tubagezaho gatanu kuri gatanu. Tugarukanye rero n'amakuru akomeye cyane, turebe ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Igihugu cy'u Burundi mu gihe byamenyekanye yuko cyaguze indege z'intambara zigiye guturuka mu Bushinwa, byamenyekanye yuko amafaranga n'ubundi yatanzwe na Antoine Felix Tshisekedi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubigarukaho muri aya makuru, turaza kubabwira mu myanzuro ikomeye cyane yafashwe mu nama yiriwe iri kuba y'abasirikare bakomeye hano mu gihugu cya Repubulika, hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Nk'uko ariko mumaze kubimenyera, ntabwo twarangiza aya makuru tutababwiye ibiri kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko naho umuriro wiriwe waka hariya muri Sake byakomeye cyane. Ibi nibyo muri rusange tugiye kurebaho muri aya makuru, ndetse ni nazo paje zibumbatiye aya makuru tugiye kubagezaho. Munyemereye tutatebye cyane ku bakunzi bacu, twiyemeje kugezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Wowe utarafyonda sabone, manuka munsi y'iyi video ufyonde sabone, uracubona n'akazogera nyine nako cyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho ngaha kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Twihuse cyane munyemere turebe ibyaya makuru, duhere mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ahangaha hamenyekanye amakuru ko iki gihugu cy'u Burundi cyaguze indege hariya mu Bushinwa, mu gihugu gikomeye ku isi kivuga rikijyana. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kizwi mu bya tekinoloji, mu gihugu kizwi mu bya gisirikare ko gikomeye cyane hano ku isi, igihugu n'ubundi gisanzwe gikompeta n'igihugu cya Amerika nk'uko dusanzwe tubizi. Uko twavuga rero ko igihugu cy'u Burundi cyaguze indege zikomeye ku isi tutaba twibeshye, kubera ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyaziguze mu gihugu gikomeye, byumvikane ko cyatanze rero indege zifashishwa mu rugamba, kandi indege zirasa kure cyane. Ku makuru twakiriye ubu nonaha nuko amafaranga yatanzwe na Antoine Felix Tshisekedi. Murabizi ko ingabo z'u Burundi ziri kurwana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero Antoine Felix Tshisekedi nta kindi kiguzi yaguze izi ngabo z'u Burundi, n'ubundi ni indege ziri kuba zagurwa bivanye mu mafaranga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru adushikira nuko ubu ngubu Antoine Felix Tshisekedi akomeje gutanga amafaranga y'umurengera hano kuri nyecubahiro Evariste Ndayishimiye kugira akomeze amutize imbaraga, amutize ingabo, ndetse amutize n'abasirikare bafite imyimenyerezo ikomeye cyane, dore ko Evariste Ndayishimiye akomeza kohereza abasirikare hano muri iki gihugu cy'u Burundi, bakomeza kugenda berekana ibintu bikomeye cyane, berekana ikintu gikomeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane ko ku makuru dufite nuko ingabo z'u Burundi zigaragaje mu rugamba twabonye uyu munsi, mu rugamba rwagaragaye rukomeye cyane hano mu mujyi wa Sake. Ibi rero bikaba bikomeje gutera imbaraga Antoine Felix Tshisekedi yuko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri nubwo zitigeze zitsindira urugamba, zifite imyimenyerezo ikomeye cyane yazifasha guhangana n'uyu mwanzi wa M23 nk'uko bakomeza kugenda batari bake bakaba bari kuvuga ko iki ari cyo kiguzi mu by'ukuri cyatanzwe kuri izi ngabo z'u Burundi, ziburira ubuzima hano muri iyi mirwano bivanye n'uko zikomeza kwemererwa amafaranga y'umurengera. Mu makuru yacu twatambukije twabwiye ukuntu ingabo z'u Burundi ubu zongejwe amafaranga ziri guhembwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tshisekedi yazongerewe 2,000 by'amadolari, bigasanga ibindi bitanu ubwo bikaba 7
by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twigarukire ku bijyanye n'izi ndege, ese zije gukora iki mu gihugu cy'u Burundi? Mu by'ukuri izi ndege ko zaguzwe na Antoine Felix Tshisekedi, tukaba tuzi ko iki gihugu kitameranye neza n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ibi bikaba bisobanuye iki? Dushingiye ku by'abapolitike, abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda bagaragaza, ni uko mu by'ukuri umwanya ku mwanya haboneka imigwano hagati y'ibi bihugu bitari kumvikana muri iki gihe, dore ko n'andi makuru yavumbuwe ko Antoine Felix Tshisekedi ashaka gukomanya imitwe hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, dore ko uru rugendo yanarutangiye bikomeye cyane. Yatangiye gushuka mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo afunge umupaka. Iyi nama byaramenyekanye ko ari Antoine Felix Tshisekedi wayimugiriye, ndetse akaba akomeje no kumushyira muri ibi bibazo, bikaba bikomeje kuyobera abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyepolitike babarizwa hano muri iki gihugu. Bakaba bari kwibaza ko rero iki gihugu cyabo kiri kujya ahabi, mu by'ukuri kiri kujya ahabi bitewe n'amafaranga kiri gukura hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa hano, dore ko Gen Prime Niyongabo we tayari yatanze itegeko ahangaha mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Yatanze itegeko ko ababyeyi bategetswe kurungika abana babo mu gisirikare n'igipolisi, noneho apana ibyo kubasaba. Ni mu gihe mu makuru yacu yatambutse twari twabagejeje ko ubu ku Ndabirabe umushikiranganje ushinzwe inama nshingamateka y'igihugu cy'u Burundi ahamagarira urubyiruko, ababyeyi kureka abana n'ubundi bakajya hano mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi. Ibi ngibi rero byavuweho ko bari kubasaba imbabazi, noneho Gen Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'izindi nshingano za gisirikare arangije gutanga itegeko rikomeye cyane ahangaha, ategeka ko abaturage bagomba kurekura abana babo bakabarungika hano mu gisirikare n'igipolisi. Cyane cyane ingingo yagiye agaragaza nuko igihugu cyabo cy'u Burundi cyugarijwe n'umutekano muke, kandi n'abandi bazarinda igihugu cyabo ko ari urubyiruko. Mu magambo yacishe ku rubuga rwe rwa X, ubwo ni yahoze yitwa Twitter, yatangaje ko amakuru akomeye cyane ari uko igihugu cy'u Burundi n'ubundi ngo gikeneye umutekano kandi uzarengwa n'abanyagihugu, nk'uko uyu mujenerali ukomeye cyane akomeza kugenda abigaragaza. Gen Prime Niyongabo nubwo ibi ngibi yabitangaza hirya no hino, hahise hamenyekana amakuru akomeye cyane bivugwa ko ubu igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe umwanya ku mwanya ibi bihugu byagwana bigaca bihangana bikomeye cyane, bigasanga izi ngabo z'u Burundi n'ubundi ntago ziteguye ndetse ni na nkeya. Ku makuru twakira nuko ahangaha ingabo ziherereye muri iri shyamba rya Kibira zigiye kwerekera ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti ibiteye gute? Amakuru tuba twayazanye 5 kuri 5 mu masaha atazwi neza batatangaje, nuko umwanya ku mwanya izi ngabo zirerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza nuko barakoresha inzira yo ku butaka atarifashishwa indege, cyane cyane ko umutwe wa M23 nawo uryamiye majanja. Biravugwa yuko rero izi ngabo z'u Burundi n'ubundi zifashe rutema ikirere zerekeye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahura n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko biri no gukekwa ko zahita ziraswa. Mu by'ukuri twahishwe umubare wa nyawe werekeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nk'amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye biba byataye aya makuru, byatubwiye ko ari abasirikare bagera ku bihumbi 200, ndetse bakaba bari kuba bagereranya ku cyatanu ku basirikare 1500 ndetse kugera no ku bihumbi 2 ngo bagiye kwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufasha abandi. Aya makuru yamenyekanye uyu munsi, kandi aya makuru leta mu by'ukuri ntago ijya kuri radio ngo itangaze iby'aya makuru ivuga uti igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare aha n'aha bagiye kurwanira iki n'iki, bazinjiza igihugu iki n'iki, ahubwo ni uburyo bw'ibanga buhuriweho n'abasirikare hano mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bitanejeje
byababaje abaturage cyane b'igihugu cy'u Burundi, aho bagiye kumva bumva ko ingabo z'u Burundi zikomeje kugwa mu mirwano. Ari byo byonyine inkuru mbi ku banyagihugu, inkuru idashimishije, kandi leta mu by'ukuri leta ya Gitega itaragiye kuri radiyo y'igihugu ngo ibe yatangaza iby'aya makuru, basi ngo ibwire abaturage niba igihugu cyabo gikomeje gufatanya n'ikindi mu mutekano w'ikindi igihugu. Ibyo ngibyo byagaragajwe n'abaturage basanzwe bagaragaza ko n'ubundi iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi gikomeje kwivanga mu rugamba rukomeye cyane ruri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike barakunda kugenda bagaragaza ko ibi ngibi nta nyungu ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi kizakura ahangaha muri iyi mirwano, usibye ibihombo bikomeye cyane ndetse no kuba bahahurira ibibazo bikomeye cyane, dore ko abasesenguzi mpuzamahanga n'ubundi bakomeza kugenda bagaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi uko yatera inkunga kose igihugu cy'u Burundi, akazigurira intwaro, akazigurira indege z'intambara nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza, agaha amafaranga menshi igihugu cy'u Burundi, bizarangira dore ko biri gushyira mu kaga gakomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko abanyepolitike bakunda kugenda babigaragaza. Baragaragaza ibibazo u Burundi buri kwishyiramo ndetse n'ibihombo bikomeye cyane. Biragaragaza ko uyu nguyu ngo ari umwenda igihugu cy'u Burundi kiri kuba cyarira umwenda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakongera bakagaragaza ko ari igihugu n'ubundi kizabyishyura igihe General Major Evariste Ndayishimiye ataba ari perezida umwanya ku mwanya. Ibi rero bakabigaragaza bavuga ko ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi buri gukomeza kujya habi, uyu mugabo General Major Evariste Ndayishimiye uyoboye iki gihugu abirebera, ahubwo akomeza kwiyakirira amafaranga aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo icyo atazi ari uko aya mafaranga bizarangira amugarutse, nk'uko abasesenguzi mu by'ubukungu, abasesenguzi mu bya politike bakunda kugenda babigaragaza, ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya diplomasi. Ibi ngibi nubwo babiri kubitangaza, biragaragara ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi kugeza ubu ntabwo kirajya hariya mu by'ukuri kibe cyatangaza amakuru yeruye, gitangaze ibiri kujya mbere hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa ko ubu ngubu Antoine Felix Tshisekedi yatanze miliyoni 21 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare hano i Burundi. Bikaba biri kuvugwa rero ko aya mafaranga yatanzwe hano n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo agiye gufasha abandi basirikare vuba na bwangu, igihe aba basirikare bahereye hano muri Kibira, muri ishyamba rya Kibira, baberekeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Aya mafaranga rero ngo Antoine Felix Tshisekedi akaba yatanze mu rwego rwo kuvuga ko bahita barungika izindi ngabo hano mu myimenyerezo ikomeye cyane hano muri iri shyamba rya Kibira. Ibi ngibi rero bikaba biri kugaragaza ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi akomeje n'ubundi gutegeka cyangwa se kwigaragaza hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ufite amafaranga akora icyo ashaka. Ibi ngibi rero bakaba bakomeje kubigaragaza mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guha amafaranga y'umurengera igihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba biteye impungenge cyane abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike, bavuga ko ibi ngibi n'ubundi bizarangira bigarutse igihugu cy'u Burundi mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye ataba ari perezida. Munyemerere nk'uko mumaze kubimenyera, ntitwagenda tutababwiye iby'aya makuru ari kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako umuriro wakunze kurangwa hano mu mujyi wa Sake wakomeje kwiyongera. Uyu muriro uteye ute? Ingabo za FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23, aba barasanye aba bombe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC barasanye karahava, ndetse urusaku rw'amasasu no kuri aya masaha ruracyavugwa hirya no hino. Ibi ngibi rero byateye ubwoba abaturage
ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane abatuye muri ibi bice bya Goma ndetse na Sake bakaba bari kugaragaza impungenge zikomeye cyane bavuga ko ibi ngibi bibangamiye iterambere ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bakunze kugenda bagwa muri iyi mirwano mu by'ukuri batazi icyo bari kuzira ndetse batazi neza n'aho ibintu byerekera nk'uko abaturage bakunda kugenda babigaragaza. Baragaragaza rero impungenge zikomeye cyane bavuga ko n'aho kuba ubu bafite kandi ibikorwa byo guhunga ko bigikomeje ndetse bitazigera binahagarara mu gihe icyo ari cyo cyose Antoine Felix Tshisekedi atahagarara hariya ngo abe yahagarika iyi ntambara nk'uko abaturage bakunda kugenda babigaragaza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa ku basirikare ba FARDC baguye muri iyi mirwano nubwo harimo n'abasirikare b'Abarundi. Biri kuvugwa ko imirwano yakomeje cyane ndetse ifata indi ntera umwanya ku mwanya washiraga, bikaba biri kuvuga ko n'ubundi abangaba batakanye bikomeye cyane bikaba byaviriyemo ingabo esheshatu za M23 kuba zakomereka. Bikaba byatangajwe rero ko izi ngabo ziri kwitabwaho bya kinyamwuga ndetse ngo ziraza kumera neza vuba na bwangu. Ariko hari n'andi makuru tunafite yuko ingabo za SADC ndetse na FARDC ndetse hari n'ingabo za SADC zaguye muri iyi mirwano yari ihuje umutwe wa M23 ndetse n'iki gisirikare cya FARDC. Tunabibutse ko ahangaha FARDC ifite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye harimo Mai Mai, Nyatura, FDLR, imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye harimo n'ibihugu bikomeye ku isi harimo Uburusiya, harimo Ubudage ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomeye bigaragaza ko bishyigikiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane iki gisirikare cyawo FARDC. Dukomeze n'aya makuru kuri paje nyinshi ziba zibumbatiye aya makuru tuba turi kubagezaho gatanu. Ikibuga mpuzamahanga cya Goma ubu ngubu cyafatiwe ibyemezo bigiye bikomeye n'ibihugu bituranye, bakaba barafatiye rero ibyemezo iki kibuga cy'indege bavuga ko nta ndege y'abagenzi izigerirwa kuri iki kibuga kubw'umutekano wacyo utifashe neza. Ibi ngibi bikaba byarashyize mu gihombo gikomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na kompanyi y'indege yari isanzwe ikorera hano kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Goma giherereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'uko iki kibuga byagaragaye ko kiri kuraswaho n'umutwe wa M23 bikarangira bimenyekanye. Ibi ngibi n'ubundi byagize ingaruka zikomeye kuri kompanyi z'indege haba izo hanze ndetse no mu gihugu. Ibi ngibi rero n'ubundi bikaba biri kujyanana n'amakuru avuga ko nyuma y'uko ibyo bigaragaye umutekano wahise ukazwa ahangaha kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Goma. Bikaba biri kuvuga ko rero ubu tayari cyazengurutswe n'ibibunda by'intambara ndetse n'abasirikari bagiye batandukanye harimo MONUSCO, SADC ndetse na FDLR, Wazalendo, FARDC, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania. Abo ngabo bose bakaba baragose iki kibuga bagamije kuba bagihereza umutekano ndetse n'uko ingendo zasubukurwa ahangaha. Umunyamakuru wacu yaduhaye iby'aya makuru yatubwiye ko mu by'ukuri ingendo kuri ubu zihagaze ndetse nta n'indege iri kuba yagwa kuri iki kibuga usibye indege za gisirikare zikorera n'ubundi hano i Goma zikomeje kugwa muri iki kibuga. Ariko ubundi umunyamakuru wacu yatubwiye ko nta ndege kuva mu gitondo y'abagenzi yiriwe igwa kuri iki kibuga. Ni nyuma y'uko aya makuru akomeza kugenda anavuga ko biteye inkeke cyane leta ya Kinshasa ivuga ko ubu ari ibihombo bikomeye cyane M23 ikomeje gushyiramo izi ngabo za leta FARDC ndetse na leta ya Kinshasa. Tunabashimira cyane kuba twabanye muri aya makuru. Ciao ciao.